Haya basi mwabantu mwoke twitangure filime sibyo twitonze gahoro gahoro nta guhubuka nta gihunga nta guhuzagurika ukamenya ngo filime mwabantu nuko tuyitanguye twitonze barakubira ngo NGF New Gang Films present wabageza ko cyane niba utarakora subscribe umuntu ubona ukamenya ngo ufise ikibazo kandi kiri seriye Nasibu na CSF Productions mubagiye bakoramo bategura bafatakana kajya bagenda bateranya uyu mugabo shawe abaye yabikoze bigasobanuka New Gang Films present sasa ko mwana kurimba iyaye bose mugiye kuzibona shawe Nasibu asifiwe aje nkandi kana Nasibu para kumwana gukubita mu mifuko agukubita ko zo mufuko so steri na yubu nkandi jagwa niki cyo cyane akira dusize sheri da queen na sheri wana si amajemi sport cyane majemi hano ariko je mwaje muri ari muntu canke siporo mwavyana mwe Edi Doris nka Doris amafaranga ntabwo ari kibazo mwana si byose man is not a problem barakubira ngo Kemi Bosha aje nka bodyguard bose cyakunze ko tumuza kumuzana byatugoye Pasi Miracle ukamenya ngo agiye kuza nkande mwabagabo mwe iyi filime kuri kuvugisha abantu Nigeria bakaba bahagumutse bikaba yakomeye kuri filime gose byatumye na agent Bavo arondera Nasibu ati Nasibu wa mwana we ubikura hehe mwana muto ko narinzi ngo numwihariko wanje Kevin SG biramutse gucitse risha irankunda nka bodyguard wewe ibaze gucitse uzombwira ngo ari mu biki aho wasanga zamwitona filime reka n'ikintu kirutara mwa abantu mwe pole pole Nasibu na CSF Productions mubagiye bakoramo cyane kugira ngo filime ize iryoshe kandi ifite isuku n'isura ibibanza byashatse Sostene na yubu ahubira kandi muziki wakoze nde Kevin none iverekanye gose bageni cyo kugwana n'iki byose Nasibu mwenyewe wagataranja kayobora ninde ni wawundi nyine Nasibu filime yiswe Bad Day bivuze ngo umunsi mubi ni gutubunagira umunsi mubi sasa iyo nivigiye kubana uyu munsi tangwanye sezire za gatondo ku munsi wa gatandatu bako mubizi gose bagyantu bakaraga ifiriti hageze ku wa gatandatu urumva baba bahimvye bakavyuka bajya muri twa siporo kugira ngo bikize za rubaga intuze hariya kuri kadisi ni dezambiri bari mu gatize bari kuryosha ubuzima byakomeye ukamenya ngo nta muntu akora siporo ashonje ntibibaho cyambere kondisiyo bukwiye kubuhaze kugira ngo uje mu bya siporo udahaze biragoye tuba turi gusetinga ivyuma kugira ngo filime ikomeze igyohe tutayakozemo gose rega byokomera mwa bantu kwereka mama mataye kazisha nida kwini dukore siporo tugabanye ifirite sibyo siporo nayikora wenyene abakora siporo ni benshi pe ukobesha asa muzinga yarahindukiye mbego mwana ariko nabiri kuri umuzege urabe muze hariya ubucece pole muzehi abona mataye muze harahindukira bivuze ngo imodoka yabaye gose urugero na mugongo ujye ko muzindukira muri siporo regara abane basanga biyambariye amatisi ibyo tababwira aberundi harane gikoni twe turi kwibanda ku bacu sibyo kugira ngo menye ko filime ari professional y'abanyamwuga so filime nase ari mworakeka bari filime bwoko ki bari filime gose bya danje bana mukunda igikogwa murashikiriwe noneho bana bavayo buhoro Oyara byari igorora biba byakomeye ewane ibintu ni munangi barasheri ariko narabukoroso y'abakundana babona kare baza kandi bavize ukoze siporo kaza kwanzo kigorora kugira ngo yununure imitsi kwiruka n'ikimwe ni kuyitsindagira buri ariko kandi bugaragera ukagorora ingingo z'umubiri bikajyo wewe biba byaryoshe umva gute
ariko urakeka ibibo bikora ushonje biragoye. Hari ibintu ukwiye kurekera gose abakire koko n'ubundi ibaza siporo nk'izo za recuperation wigirira biba byakomeye. Filime zira rimwe kabiri gatatu uraho bisaba kuba uri sapo uri souple nyine. Sheri wumva gute yantu vari fresh kabisa. None ibaza umuntu akora amasiporo nka rundi muri siporo rero bayivyandiranse souplesse andiranse ni kwa kundi uba wihanganye nibiko birakunaniza bwabo kavyihanganira nimba ari kuduga umusozi ukumva byagukomeranye ukumva imengo bihagarika bwabo kihangana andiranse nyine muravyumva na akabo souplesse urumva kuba souple nyine ubahutse muri makapana kubugumye ari mpamvu gose umubiri bukwiye gose kugera hariho condition nimba ari physique zitanu tu kigomba kubimenya wegera abantu nyine bene byo bana sisi ngabo moko haguruka sha haguruka kobwa by'ubushimbwa bagasanga ari sapo ari soup hey bana ngo bagira amataye meza gute sport mister wabonye angerogire azosanga abantu buzuye ubudigi ugasanga afise akanda ukibaza batekeyemo igihugu ni kariti kobwa afise iromba umuhungu uri problemu none ibaza aba rero nk'aba iyo bagiye ku buriri numva ndi kuvuga gusasa nk'igitanda birihuta nako biranatera kubera bajya ntacyo bakibihutisha baba barateguye babonye sherigira kanagakora mama mukunze sije bikora ariko tangira kandi ufuturuke nkwereke ndabiherereyemo nta kibazo sheri ewana turabintageje kabisa ni kuri gahunda pole pole. Sheri, how do you feel now? Uyumva gute none? Shameze neza. What is good condition? Umubiri wanje umeze neza ubu. I didn't tie. Naye nakubwiye kuzomera neza sivyo? Naye nakubwiye. See? Gabi. Kuri serious? Hanzo uri kurankinisha boko. Yes. Ni Gabi. Kundi serious Sheri? Ambwira ngo sinitera n'umuntu cyangwa ngasimashaba. Ahubwo jye nasanzwe nkomeye gushiko nabiziga. Ibaze ko umukobwa bakomesha siporo. Mwijuke siporo bana mungara kandi munasaba amajambo ujya muyigire y'icyongereza. Turaza abantu bagiye bigenda bikobera akora filime nkizi zisobanutse kandi buri tumaze igihe kimwe dukunda cyane pe icyo tujyana igihe kiri kudusiga nco giye dukora akantu sibyo ni bibiri swate gukora ubukwe canke urumva ko muvyaza Bamukunda. kwimutera Tako tubana. bire ko twibandira sibyo Ubuzima turimo nivyo ko twotera tubana. ubuzima gose biragoye abahungu benshi bagomba kurongora mugabo ikibazo rero amafaranga y'inkwano n'ibiki n'amabanza atarangira bituma gose bikomera risk ndazi ko ibintu bya mariage cyangwa bya mariage ndikunda kugoza ariko abakobwa nk'aba bagiye batagoza abahungu mariage tuzobaho gutinya mariage. ikibazo reka ntabwo ari mariage ahubwo nyuma mariage tuzobaho gutwa mukobwa Okay, reka basi umwaka tubwire wanyuma wo kwitegura sivyo? unyumve ibaze kiringo cy'umwaka wo kwitegura sure baba batogoza intererano ngo urabona ngo harabura ibintu bijya ugasanga byakomeye amatabizi bakira barakwereka bagiye mu byo gusomana bakubiswe icupa turashize bakiri mu byo kuvuga ngo tugiye kwihereza umwaka abasongarere bamaho uyu kambanze nyabakomera nikoye nasibu Amaje muri sport cyangwa amaje muri hano. Doris ibaza Doris wangu nakumbaza ibibazo by'ubwo icyanya nyakindi. Ariko igihe twavuganye ntikiragera. Ega boss wanje sikijuju. igihe nabo kiragira bavuganye iki kuba ari ki boss tari indobo mwana wego binyuma ariko basore Fata umukobwa. kobwa shamunyate mukwate bukwasi turashize gomba gusotora gose buginzuki bakura we kus babaza baramukoma bane bero umukobwa bugira hari ku bigira intwari sheri umutaye mu n'ingaruka za siporo ingaruka bikos umukobwa akabaraza barahunyura bandi bari heshe bakwapi muraza muhotora umukobwa turi kumwe ariko kubitarwa n'imbugita ya
umukobwa abanza subiza akaboko itamugubati oya mutamu wewe aho kana murakabonye we murakabonye kandi kavayo dore sarangeje aza kumukobwa chaka uze ngo fashano tugende ko kinde kure muko uracha chaka tugende ukinde kure ukobwa uyaracha kubite usijimbavu nikoyi asicu yakoze umukobwa aracakira ukavuga ito yaraje ariko se nkawe bacumese umusore Doris nuko bamucumese kuri kivyago bigenda biza bigwira nako ugasanga ibibazo biravutse nje koze nibikishere cyo ukoze iki yagiye gucumite yagiye gucumita ariko nawe tuje none gute ndabira Doris amaraso yabaye menshi tugende tuvenga tugende pe ameze nabi biba byakomeye mwana yavuye amaraso baravuze ngo igihe ntabwo kiragera igihe ciki mwa abantu mwe boss wa Doris ninde tayari nuko yakweze kamba barakurika bari gushira aka abari gutereka akantu bitonze abantu ubuzima nubu kabisa recuperation kwihari icyo tubona cira akantu nikihese ariko munsi ubishwe ninde tukibashe yakanasibu there must be a reason ateza ko bari impamvu byanga bikunda bagi barakubira muri singo nta kaburi imvuza maho hafi muri buri kimwe mwana aza gopowisha bucece nakubwiye filime atamwe nakomeza ari mutarakora subscribe buri mugambanyi w'igihugu mu bandi waramenje nka maconco tu ibyo kuye kubyumva wewe ari gushira akantu itonze ku muziki ndetse babyakomeje arabagarutse bakubiswa bose ari gushira akantu we ndabira bapagasi batashe byakomeye we bosi agufatira ya balongesha imwe nini abahatereka inyuma naho ashiro nakano kinyuma haga triceps nyene akomeze n'ibitugu kandi hari inyuma kuyiba rumwe ukagira ngo n'umusozi ukamwitiranye abapagasi baragarutse we pole boss aracha ari bize no guterura ko mukamengo ntaca ari guterura we tabiri bitugori tabirije bivyana pose muzanye umvira seriye mwavyana bize utoriya kuba ukanigorora kugira ngo ntumugariremo ari nako bakwerekana ku cyumpa sha pole nakubwiye amajambo ni make cyane ibikorwa vyinshi amajambo make abana mwe bamuri menga bamwana mutazi ivyo murimo boss abarinzwe kandi bibeshe uve kuzuba kandi boss ari kuzuba shawe niyo umenya ko atamikini bihari ucece boss nta majambo agira nawe nta majambo agira kandi koga yaciye kubiri navyo ibibazo bakora siporo bagatereka inzoga imbere hakumuha amazi agasoma ku mayoga pana amazi kugira ngo umenye ko boss ari seriye cyane mbega muri ture report what's the problem kibazo ni ikihe what problem ndavuze ikibazo ni iki wa mwana bisakunze ko tumuza shakomuzana vyanse pe ndavuze iki he's dead undi yapfuye turazi mugenzi wabo yapfuye zamani boss yahawe report cyangwa ngo yapfuye sha yapfuye ese ko bari kimwe mutapfuye nikoye ko bari kimwe mutapfuye bakaba yapfuye ko bari kimwe hagarutse mugenzi wanyu arafari nk'umuherekeze mu rupfu bazi koi ushatse kumbwira yuko ubona batumye ko mutamuzanye ariko muri muranje ko yapfuye ibaze ko wapfa ari muri umuna we
kugira ngo umenye ubwego bigiye kujya ko Ibibazo bigeze gute? ariko shabe nako nababwira kane gute muri umuntu wanje afite mwakomeza ko bazima mwebwe bisobanuye iki iyo navyo Twagiye tugiye kumufata. bama Dukubita. yaduhondaguye aratunoza Twavyutse dusanga muri umuntu wawe yapfuye. zamani yakwiza ariko wa cyana we muri umuntu wanje arapfuka kava yapfuye mahoro kwe naraza arabaga boss nta mikino banza nawe sha muri umuntu wanje arapfa mugakomeza kuba bazima ariko mwebwe kwe uwazanye inkuru mbi baramuhitanye ati umwana tugende sha baze baterure batware baterura umwana we twagiye sha nuko yapfuye muri ubu wa boss sasa boss akimara kumenya ko muri umuntu yapfuye igisigaye baracyumva namwe ni kujya kuraba ivyo ari byo ndabira boss ari kucangwe shawe ari kuri style boss ndabira gasuru umugabo yarabihiwe aruka gutwenga igihe baheruka kwibuka Yesu kuba mubambye ku musaraba ico gihe yatwenze byonyine mwana vayi umuntu anyiciye umuvandimwe ninde wangu wenciye umuvandimwe ninde wangu ko ngiye kumuhitana ngiye kumunoza barakurika ba bodyguard vara n'abagome gutwenga birabujije muri igenge bose agufasha uri kwerekana nigi naniyo kubaza impamvu burya rinera ahubwo Paul wanciye muri umuntu wanje ninde barakurika aho umwana yapfiriye aho umwana bamuhitaniye Musi yagezeyo nta mpamvu zo gusaranga muri umuntu wanje wapfuye urabona ngo ndababaye oya uyo mwanya ntawo bageze aho amahano yabereye Petit koko bakwishe wabo koko baguhitanye kwe Grave banyishe pe ayaya sasa barakurika bagosubize kwaza inyuma gato kugira ngo umenye ingingo kwini ngo byagenze gute barabanye gute gahunda zaze ibyo byipanze bite muri make rango gumuduza ndoze yiduza oyaraza aterekawa ahereza Petit frère azamura nta kibazo ngo ni hahandi duza turabe bakorana hafi buri kimwe duza no Petit komera kirakana ariko sibyo kuri baba yakanuza ibikanga bari bibaniye neza mukura mutoyi cyane bivuze ngo boss ngo sumugome ese ko bari kibikuzanira wa mwana we duza komera sha wacana zamura samu shiramo imbaraga wana mengo kwa malaria je gramfo wapi kabisa wapi yeje ntabwo vyokora pe zokomeza kwibera kanyama nubundi ni hahandi nase ntabwo hari uzondina n'ivyakomera ukwiye gukora ibabo ha mwana kugira ka tennis nga wabonye jewe uzogire nkike gramfo rarenze aje baranze bacana tumanuke none ivyo nuko bari bibane bamuhitanye sasa Petit funi wisinzire nkwereke wakwishe wari he sasa abona kabugita niko kakoze mu kwica Petit frère kweli iyi mbugita mu kwica Petit frère no yakoze buretse nkwereke namucumise vyakoze umukobwa kobwa kweli ice Petit frère bapaga sisha muzini nkuru buretse nkwereke bose ni bandiri kuru Paul babarinze umutekano kamagana umutekano w'umuntu mukuru cyane iyo kamagana umutegetse telefone irahamagara komanye abona icyo bapfa na boss bigari yo mpamvu Petit frère yavuze ngo burya ngo boss ntabari kijuri bite mura My brother. wishe umuvandimwe wanje wacana It was a nice day. I can explain. yari impanuka no bisobanura nyakubahwa This is not Not about money anymore. nibikiri cy'amafaranga hunt you down. ubarongiye uguhiga bukware ndapfuye
Kibazo niki? Na kimwe pe. Shangiye kuguhiga bukware wa mwanda we. Ntibikiri ikibazo cy'amafaranga. Ibyo amafaranga byavuye mu nzira. Bigiye kuba personal, bigiye kuba ni intugunda hagati yanje nawe noneho. Ngiye kuguhiga ruva n'inkware. Bari guhiga ngo bayinoze bayigi. Bose uramwicira petit frere hama ngo genda amaro cinyeje mwana ntibishoboka. Urahigwa mpaka. Nakombe kari kuva muri NGF. Umuntu nimba utarakora subscribe umenya kuri kurahombesha igihugu, warahombeye igihugu n'abavyeyi, urumva wahombeye byose muri make. Kugira ngo twemeze ko utarabahombera afyonda hane subscribe bishobora bakerega kubera kutiga. Barakwereka sign zo mu gatono zari zigera kuwa gatandatu nyine. Urabe filime harabaje birukanga abakizingwa na mahoro ibintu munange no problem batangiye gutungwa nayo banaze nabo batangiye gutungwa nayo bameze turapfuye kwere kivyegera vya mbere vyaje birakurikira yama bandi ya bosi bose yatubiye ngo ntaguhitira ngo tugufate bugiye ntabwo turi butaye azoduhiga n'imiryango yacu ayimari batangiye gutungwa nayo bameze ubundi rakubera ngo umunyabyaha ngo atakimuhungishije numara kubona uri kurahunga ari kiguhungisha menya ko atamunyabyaha kurimo kare barabanyabyaha kuba bariko bayirukanga atakiri kubirukanza nani babonye impamvu yo gukora siporo bariko barakora mu kanya gaheza bugi impamvu rakaneze tebakuza zirizana urabe filime barakureka amapampa nuko baje bihuse ageze ngaba buri umuntu ari he wangu yuko wapi baramubuze babuze abana ya boss aratwica wangu ndabero baje kwinyegeza turashize tutababonye boss aratumara wangu Nabonye baciye mwa ceceka mukobwa ceceka bari ngaha hafi nyine bari hafi ntabwo bari kure barakubesha bakwapa karibu umva tubabone arakubwira cyanga telefone hagasona kumbe bari hejuru yabo shaho bakubira ngo Imana itarakureka nyine urakomeza ukabaho reka twegere imbere turabe ko twababona niyo gahunda isigaye tuduge turabe ko twabona hari haruguru nako kabi urabe filime baje kubarabera hejuru nawe uje kubahiga sha bose tutaje utafasha abashenzi bijya bose twamubwira ngo byagenze gute ko muhubwe busobanuro bakoze n'inkuru nimba ari kuva ngaha tuvuduka nimba ari kubigenza gute birakura icyo nzi nuko dukiye kuva ngaha tugende sikos niyo gahunda isigaye yonyine buhoro baragiye baratorongera barabwaka tugeze saa 5 kuwa gatandatu bagihunga bakicirukanga boss yavuze ngo ntabo ikiri problem y'amafaranga ibyo amafaranga byavuye mu zana ahubwo bigiye kuba inzika hagati yanje n'amatati muri market uyikoreye nimba nyice petit frère nanje nta mpamvu zo guhereza ndaguhitana ndakwica mwana ndakwiyicira urabe oya arahunga ariko kumbe imbere boss ngo murajaye unaenda wapi singufashe ubwo singufashe turashize nasibu sha bazaye kurana yewe mungira kurakeka wo muhungire kuvuga nko kubona kwe naki wanje cyaro cyose ni cyanje mwana kana gusobanurira please yagusobanura sivye ni usobanure ushe muri munanje wese usobanurira ikiwo ibaza ari accident ariko ari impanuka bano bahumutse fata agashenze sha wumviriza ariko asobanurisha yigeze yica gose bajya muri umuntu wawe njye namwiciye sinema sheri utwara ndavreka ngo bagutwerekana we nasi barakubi cyana ale gukubita imbere y'inyuma sha hasi hejuru bose amutamu wae kwaba nkuri na mu mwanya bose yo kubitiwe ryo mu mutwe
akubiswe ibuye yumva ubuduha ko bakare ko yavyemereye muzane nawe sha ibyo kumukoza byo ni byinshi nibyo kumukoza byo biriho sasa barakwereka sasa barakwereka urabe filime witonda kumbe Nasibu bamukubise mu giferege abandi bagiye muri siporo bazindutse bakaraga ifiriti nabo baraye bahimvye muri za hangova barakubise Nasibu barabundagura mu mutwe barakoma ije kurikira sikindi kiretse ko bateye umuferege abanaho baraza agasiporo bijya kama kari karakugwa ndetse mu banyu ni bazi ivyo bari mu mubiri ukwiye entreti antorosi yenyine kobwa muri yego Afishira turatekuze ifunge no funge ifunge kobwa imigozi yaranse agize acabona kobwa abona umuntu wini we yego nibiki rero ashomye yabaye urabe filime babonye nde abamugenzi baca barigira ni hit and run koko ishugenda kwa kundi ugonga umuntu ugahita ubwako bwene bigishushe shawe bana kareka nabo ngiye kumukora ko barakubeshye kubera ikintu mukora kosa badusanze nga yagose ntabwo ari umwana mu bigose burya ntuza bateka mutwe b'imyaka rega ohora niki genda reka negere ndabe sasa basamariya beza bama mugeze ariko kumbwira ntubikore undi ati reka negere ndabesha ujya gutabara ni sawa rega uyegera ngo arabe ivyari yewe uri muzima canke wapfuye kanguka kuvyuka wapi ariko arakubitwa ibeyo ku mutwe kiravyuka cyaravyuse shawe mbona ni vampire bangomeze neza ndabe nabo maso menga nakazi mu shawe bakuva cyane n'ibisima byagutaye ni kibazo ishura tagize impanuka ni isanganya ryabaye pe arakwereka umukobwa yatwawe nawe kobwa yatwawe bose bigibyo kumukoza birahari rega aba nimba mwishe muri umuntu wanje bivuze ngo wewe hari ivyo no gukoza kandi bikajyoha ni hahande bose ntabwo bagira aya abanza kora ku rutsinga abarinzi bama ayiki I can't remember bana nakimwe ndi kwibuka ariko happened it so bad ariko ivyabaye byose biga bibi cyane bamukomye mu mutwe kubwiye bajya buri kimwe uretse bakubiswe canke wibwe nanjye sinzi byambaye ko pe singiye ukubeye sisa telefone yawe irasona telefone yanje oya kada riwa ntabwo ni yewe wamana uraba neza nta buri telefone iri kirasona buri uyu aravye kumbe mwana yakubiswe no kwibuka biri kubira bucanga n'ivyo ngo bayako ntabari kuvyuka yemwe girl will not save your girlfriend. usore moto office yo gutara umukobwa bamukundana Ntareko nakingo gusanga ari kizigo. utazanye gose amafaranga mu isaye mu mukobwa araza kuba ari kiziga nawe bimenye byanka bikunda sawa nari sheri bebe Eri, umeze neza mukundwa. meze neza nawe Sheri je meze neza ntugire ikibazo. Kandi ntiwihebure ndaje kuraba sivyo shu. I love you ndagukunda sivyo tangwe ivy'inkundo mwebwe Aho usanga urahazi. urahazi pe ingo tugigire n'ubundi ni hahandi Nawe. turazagura mu isaha gonna be there ndaza kuba mpari pe ntabwo ndi buciko aho mukoresha umwanya sha tugigire turangize gahunda kare umuntu agyame kare nyine sisa murakoze mushiki kubura umutwe uri kwanga nimba ibuye ryakwamiye mu mutwe noneho ntumbazi bamugongomesha byiza byo gutunga umushatsi yiba ukomye mu mutwe ufise umushatsi urumva nyine umutwe amagufa ntabwo apfa gushikiye guko nyine samutunga mwinshi mister yakora ku rutsinga agiye guhamagara nde hello yewe I need to see you nyene ko kubona right now shakandi ubu nyene pe okay sawa hari uwo yikozeko akeneye kumubona
kandi ubu nyine ubu ahamagaye nde icara utuze ni isaha imwe afise yonyine isaha imwe itarenga ntirenguke kugira ngo akemure ibibazo byose agenda afate umukunzi amukureyo arabigenza ati nabo bamaze kumukanira tayari gahunda ni kumuhitana tu byanga bikunda oyo haro yahamagaye bigaragara no umujyi biga ntaho buri umugenzi muri Israel ni hahandi abagenzi bama pole pole Hey, what's going on, man? ni biki mujya mbere mwa Just roughly. eze neza nuko nagize umunsi mubi gusa Hey, what time? gusa nakuzimu biki byakubaye cyane inkuru ndende Birthday. nagize umunsi mubi umunsi wa danje Trouble. I didn't. banguri mu byago It's too siko mbibona sad. bang inshuro biri seriye gusa ubukubike Yeah. umukobwa wanje bamutweza man Yeah. uretse ko rikomagaye muvandi Go ahead. ngene bufasha bwawe I've got my problems too. nanje mfise ibibazo byanje mwa But you're the only one I can count on. abizi bagabo niwe no kwishingikiriza niwe no kwizera nta wundi hari naho no kwishingikiriza Time. inshuro ibyago urimo bingana gute What? none umbwira amafaranga bari mu ideni nangahe 500 mwa Gift. nta mafaranga asigaje kabisa Hey, you back. ndarahira ndayagusubiza irijo Atake. buri munsi amubwira gose ngo ransubiza bagabo nta mbasha ukwizera none That's me. basi nyizera inshuro mwana sibyo Where did you borrow money from Jaguar? ese kubera ko yagiye gukopesha amafaranga kwa Jaguar mwana warasaze wowe 3 years ago, I used vande mu yari imyaka 2 iheze hari umuntu wafe twakora muri Jaguar ari bamara mucurize yo ramutwe bus, agenda nabitanga mu tubare but muri za rebede nunyene maze umunsi umwe I have to give them the. ahuye n'abakireba ngomba kunabahereza gose agafunyika I didn't know. ariko We asked. sinigeze menya ko bari abapolisi nari ngiye guhereza umuzigo yakorana hamwe na Jaguar agenda muheza guza agenda acuruza urumogi rwiwe za cocaine maniki muri izo gahunda ariko ntabwo byaje kurangira neza hari abasore biri gose ngo yarashiriye imizigo atazi neza ko ari abapolisi muraho mwana turaho Wait. turaho When I was going to hand over the package, giye kubereza gose umuzigo guns. bakuyemo inkozo zabo bagaragaza no kumfunga ahubwo we peti amaboko mu kirere ndavuze ngo ibiganza mu kirere shira ikibege hasi kandi ndavuze ngo ikibege hasi But ariko being so smart, I thought kubera nakore muri mihanda gose mafise ubwenge package. naragwanye ndahunga navuze ngo naragwanye ndahunga nawe imihanda kubisira umbara na bwaka Completely cut ties with Jaguar. byabaye ngomba ko ndangizanya hamwe na Jaguar burundu Told me that I have to pay for the lost baggage. yakimara kumenya ko ngiye kuvanura nabo yambwiye gose nkeneye kwishura kwanza umuzigo wabuze wa muzigo polisi yafashe nyine How are you getting out of this? ariko uraza kwikura muri ibi byago gute mwana What I have to. imyangaro uza kwikuramo gute ntegereza kubikura ufise umugambi se shafise umugambi ahubwo muri okay You know, urazi this is the last time I'm helping you. ubu nubwo ngiye gufasha wa mwana So much. muvani murakoze banza ureke ntumpobe Okay. sawa basi sawa amafaranga ureka amajambo buri wese buyagira umuntu yitaho mu gihe akeneye ubufasha w'amafaranga wiyambaza mu gihe vyakomeye ndabire ko ari kuyamirira amata ushaka amafaranga ntarebe ndayaguha mugabo yabana kunsubiza byo urabizi tegereza kuzonsubiza buri munsi yamufasha niyo banki yiwe ngendanwa tu yora gufata ideni mugabo kwishura shaho akira yabana ibintu kabisa ni munanga yaraza banzara yabari yitonze rimwe kabiri 100 amajana 3 amajana 4 umuzigo ngaha ndabona rimwe bro murakoze dakika ni soko murakoze bango wabuye muri rijoro amafaranga ndayabone ko nkaramukanda yabuze bazagwa n'ikibazo bango ndagushimiye ngo ndagukengurukiye kuba wamfashije reka bapagasi ba boss nabo ko bamuhaye isaha umwana boss we yamaze kwagira umwana mubwire injire nta kibazo rega ko mba ndamurindiriye abo yaraze ngo tubesha ngo yapfuye reka tuba we genda cyo genda sha pole pole kugenda basunuragura ariko tugeze saa 10 z'umuhingamo twatangiye filime sizere buri ko burira ko bwaracafiswe bagukubise rimwe n'ubwa kabiri yo kongere kandi ibyo nibisanzwe udokojo azanye ubunutu shori we cyakara bokorusa uri mubi zaramucakaza nta kantu babiyegetse ko nta kantu babiyegetse ko
Boss ubona amahoro. Man, Amafaranga ari? Amafaranga mwantumye singahe? Okay. Banza urekesha barakubera. kure Umukobwa banza muri kure kwanza. wese ubishoko. Wapi? Ngo ndache n'usinda bici. Niyo gahunda ihari. Umukobwa arahari nawe urahari amafaranga arahari. Tanga amafaranga canke mwese ndabahitani. Ko n'ubundi ni hahandi no kwica amafaranga nkayatwara. Ivyo kuzune gose yangu bikiri bikigeza. Okay. Usanza kwiye. Ni isonza rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Bose iri munange pe. Turi muri deal. Amafaranga ariyo. Aranakwiye. Okay. Nimere karibu. Ndabere karibu rero. Tagira ngo ninzogo bagiye kumuhoya nikaze. Mwomere karibu ko ndabona imenga bya mucanze ntari bwakigwe neza. Ngo baratubye ngo tuguhe karibu. Wumva gute? Ko giye guhaba karibu wangu. Pole pole. Urahabe filime. Oh! Mumbere karibu we. Hey! Bwana, abantu baramuzenguruka. Baramuzenguruka. Nyumvira amazosa ariko. Barishushe. Bose atubye ngo tuguye karibu. Niba yete mikango guhabura mu ntango kugira ngo umwansi yikange nyine. Abagabo barigorora, barinanura, wana tugiye kumwica. Sibyo? Mumumere karibu. Navuze ngo mumumere karibu. Mumumere karibu. Chobiti kaze. Achana we. Bose tubwiye tuguye kaze. Bose avuze ko tuguye kaze ariko. Mwana, chobiti kugwana chirega. Nikina sanzwe. Bari gutanga ikaze ahubwo. Bari kwakira n'abasangwa shaka. Batura hasi umwana. Nasi baraza baravondagura. Barakubitwa buyoka shaka. Ugashanga ivoka. Ndapfuye. Bane kurumwe. Bane kurumwe. Asigaye batatu. Nakubwiye ngo asigaye batatu. Namuzira. Ndavuze ngo famuzira mwana. Famuzira. Barakoreka muri bane. Asigaye abiri bonyine. Bikos. Famuzira. Ariko urabona honaguriye. Icyo mutagomba kunoga sha. Kuba ariko mutakeneye kunoga mwebwe. Abangora nyemeje. Ikaze ntiyakunze. Karibu ntiyakunze neza we. Wapi. Ibiro ntibigenze neza. Ndacaza rega humura. Bose ndacaza. Ndacaguha. Hajya. Hey. Ntabwo ariko. Boss. Ese pantaro. Abana pagasi bajura bahondaguye mugabo ntari. Shanda yagukomeye wa mwana. Ibyo wakoze nagatangaza pe. Singiye gukubeye. Atangaza we. Achira sibo achira. Yagwa. ahagije Muri kugeza wa mwana ariko umukuba twigendera ariko. Yagwa ragenda kuri umukuba. Uranye tajagwa je. my boss Kiri boss oje ariko. Singukorera. Show me some split. Musore mutukuye kunyubaha mugabo. Ireke ciwe. your money Ariko nagusubije ifaranga rya. Tureke twigendere. My brother. Ariko wishe umuvandimwe wanje nawe. Avyibuke. Ibiza kurangira ari kuri muco gapfuye. Umwe muri twe barafata. come here to die Ariko ntabwo naje ngaho kugira ngo mbashe gupfa. Siwo mugambi wanzindukanye. Nyereka ibyo ufise ariko nawe sivyo nyereka kuri umuntu w'umugabo abushitse. Ibyo gusa wangu. Nyereka kuri umuntu w'umugabo nyereka kubita shari mu mifuko ariko nayo wa mwana ye.
abana wowe byo ni iby'abana boss ari ku butekinike nawe shaho kandi agukubita mu isuku urumva atiyanduje nkuzi ibyo barimo agukubitira mu isuku shaho uranyugwa ariko wapi pole oh ndapfuye wacana buretse ariko ye ngorakaze nawe rero hanyuma ngorakaze barakubiswe n'amatwi araziba amatwi araziba ndapfuye amatwi atanga imihoho amatwi yatanze imihoho birarangira gutara umukunzi jagwa we umukunzi wangu ranyogeje kabisa foi kweli yangu foi kabisa niko arongera kandagira retu mwana kutanoga ariko kubona hondaguriye ngo noge abo ngarutse mu yandi mavuta ariko nanje sibyo reka mbaze nkore kutwo nikorera asha ukanga abana rega mavuta mwa ndaje yagukamure itondesha jagwa rumigwa jagwa rumigwa rerere wa mwana ukora amavuta mashasha kuko na mavuta mash byahinduye isura jagwa sukuna kwepu ukabyumva yakubise imfunsi ariko bira ngo ndapfuye ariko ntacyo turacagigira mwana turacagigira byanka bikunda we turabinoza tu jagwa kuri nasibu ariko se jagwa nasibu hasi yaza mutabakanigo zako kumbai danso bandi mu mwana hasi kubitwa imfusi vyibiriro vako ariko biryoshe mwana vako ariko ndaje nawe vako rabukwa ndabona kuva wahereye nongera ngaruke nango shaka wigumereye kandi nakibonetse yo mutabaramo kiretse uko minduru vyonye naho sawa yango rangeramiye mugabo witonde donc reka twoge yabaza mutama kanu jawo bango jago wumva gute ako bakita kanasibo urabyumva tangiye kunyemera ko tangiye kuri
kose jagwa bose bashaye mugabo je ndacaza shapeti nakubita kandi nasibu sibu baramwongeye twongere kuguma hasi sha niyo mpamvu siporo bugi bikenewe uko n'ubundi kugwana bisaba igiha batonge barahana shawe bose baragana barazempera bararuha kuburyo no guhaguruka ari kibazo ariwe urime yatanguye byoroshe bigereye muri tize ata problem abazana mwambara bacana shawe barakubeshe bandi mugabo sindimo mwambare budadesha ngoyore buharagi ndacha bansose batamukanigo sasa batamukanigo nasibu wacaragiye aheza ni mwijuru urumva umukobwa disari ko ntabaresheje paraziritse nasibu bateye mukanigo iyo maze kubaguta muri mutate sasa kubera ngo utaranigwa wibwira ngo ijuru riri hafi kuzondongora ryari taranigwa ugaramye wibwira ngo ijuru ngo riri ngaho hafi rigaho bakugaramise bakunize sasa ni umenya ko riri kure biza kurangira uko umuco gapfuye biraza kurangira muri twe bapfuye bigaragara ugiye gupfa ni nasibu sinajye gupfa mugabo je wa muntu bimenye api ntabwo nigeze azafise umugambi wo gupfa api jagwa barakegetuye byarabaye ibyo fa rabukwasa baramuhitanye aya biba byakomeye yaragiye birakomera ibara ryaraguye aya basi mwana atangura kugenda yewe mbega ubuzima sheri sinkugwanye ko uragwana ko mukobwa ejo ugasanga bamwihereranye ahantu mwikeri bari kumubaza ivyari byo kandi baragiye uriyahagura uzi muri kugwana ko mukunzi kumbe wapi nibo bantu nibo bisi shawo abisura bazi wewe abisi baragoye wiyahaguye bakoze ibishoboye sheri hagurukire wose byo twendeze tusivo yarabikoze koko yatabaye umukunzi yatabaye mutima nangaye aho mfata hose ndiko baramukosi ndi kubabara aho mfata hose bigaharajyana harababasa amafaranga turacikanye sha twigendere aho nari gusubiza amafaranga nyene yo umukobwa mugwanagwanye koko twigendere sasa nuko bacikanye inkumi ibibazo nuko babirangije abapagasi bose ba boss babahitanye kindi kandi si ibyo gusa nyuma yo kwica pagasi ba boss na boss bamugendereye bamuhitaniye moto nta kindi kiba gisigaye buri bagufata inzira sheri twigendere sibyo niyo gahunda isigaye nta yindi ngabo nuko bagiye barenga buhoro buhoro bararenga yewe tayari filime naho iraje rega icara nako bakwereka behind the scenes uko baba bagenje buri kimwe biba byiza kwicara kugira ngo rabe uko baba barateguye nuko bategura urabona ko ari ivyanya byo muri ma nuko bategura muri make bisaba kubura umukaratemeni wanyawe pana vyabe ni wiki niki nasibu wanasiya sifiwe niyo uyo gose ngubane yambaye training ifise imirongo strips zera so stele na yubu niwe Jaguar de bande wacu
Shanida Queen nawe niwe Sheriwande wa Nasibu bagikobwa tubonye kivyibusha cy'amataye sibyo bakamenya kandi ngo Eri Doris ni muri umuna wa boss bahitanye Fight. Kemi Basha bodyguard wa mbere Pasi Miracle bodyguard wa kabiri Etienne LD Nkuru nziza bodyguard wa gatatu NBC Komani bodyguard wa kane Risha Irankunda Kevin SG bose bagiye bakoramwo Kenta yishake niwe keke mwabonye Menedore irakoze niwe Winnie wa mukobwa mwabonye Kameramani gose ukamenya ngo yabaye Benjos Godwin warondera ibanza gose ni debandi wacunga Sosten na yu watayema akazi ke ni Kevin SG muramuzi inkuru amajambo avugwa byose byakozwe na Nasibu kugira ngo umenye ko babagiye ku rundi rwego ibikorwa ni NGF stand team ni kuvuga equipe ishinzwe gukurikirana stance nyene zabo izo mubona gusimba kugira iki gutera bipfunsi bashatse abakenyi ni Gang Films producer kaba director yabaye nde Nasibu anasasifiwe tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo bikomeze kuryoha eregiye mukoze ka sabo tuma NGF ikura cyane kandi yamara gukora cyane bigatuma turonka mood yo gukora filime nyinshi shaho no ziga kuko tukubanezereza cyane gabere babaje gose bijya gukora ariko ntubone birabaje gukora gose mugabo kabona uri kwitanga unezereza abantu barondere kibateramisha mugabo gasanga abantu bwabo ntibavyitayo akaraba mugabo no muri commentaire basi ntavu kumuvuga ati gose bijya ahantu ari kongereza akabasi twumvise ko turi kumwe rega twumvise ko turi kumwe nawe uraza ukaraba ukagisi wenyine ntuwereke n'umugore n'abana nabo ngo banezerwe shamura bagambanye mw'abantu naho ubutaha mu zindi babwira ngo n'amaseso nyine twagiye tubahereza atandukanye ku rubuga rwanyu mukunda cyane ari nako bijya mugiye guhabwa ibindi byinshi bitandukanye mwebwe icyo mukora gusa icyo musaba ni kimwe ni gukora ka subscribe nimba iri mu cyongereza no mu gifaransa no ni ka sabone nyine kugira ngo mudutere ingabo mu bitugu nyine iyo bufasha bwa mbere ngo duweregane kudushigikira mu bikorwa dukora kuri NGF ibindi byose bikaza byuhira kuri ivyo nivyo musabwa reka bana babitanze kugira ngo munezerwe ibaze rero ugana atakantu uvuze muzamwe babiri kugenda atakintu uvuze muri commentaire nta bugambanye busumba ubwo nuko batura bagataha umuferege ronda yosha tayari nimukatikacinuka ubwira ngo ndetse yarinde muranze hamwe nande muramuzi nawe ndi kubategura filime Nasibu muramuzi muri twinshi nka Nasibu the Fighter kamuzi gari mu gasere bita Love and Heist urumva urukundo n'ubusuma byose yagiye agaragaramo kugira ngo umenye ko bavyagiye ku rundi rwego Nasibu naho butaha sibe ndabya Nasibu ari kumbe birashika ntabe seri katuzomera we